tulus nuntut keadilan, tunjuk perasaan. Datang ke kantor bupati, rakyat Sampang nuntut janjina etaki. Uang udah pemuda-pemudi kompak datang kapi. Lun-alun seteti sasaran epa budu epa rosak, padahal se bangun ngangkui pesena rakyat. Monumen se pernah epa ancor budu pas telpo kelah salah. Kapan eko ja SDM rendah ngamuk tak terima, paling karo entar jo tak tahu masalah. Nah je ademu mamung se erosak ge nyamana fasilitas umum. Di undang-undangan negara, demo tak larang alias tak rapah, asal tertib tuntut masalah. Nah apa solusinya? Banyak se hadir ngamuk karo ake berosak, jang bahasa Indonesia na tak ada otak. Lun-alun deng rakyat cek ada hubungan na ben ademu pejabat. Mungkin pemerintah na tak adil demu kotu beda, asalkan se datang reng beres benih reng gila. Mun daya dek remah lun-alun rosak se rogi iya rakyat iya. Lun-alun se teti sasaran epa budu epa rosak, padahal se bangun ngangkui pesena rakyat. Monumen se pernah epa ancor budu pas telpo telah salah. Kapan eko ca SDM rendah ngamuk tak terima, paling karo entar jo tak tahu masalah. Nah ce ademu mamung se erosak ge nyamana fasilitas umum. Mungkin pemerintah na tak adil demu kotu beda, asalkan se datang reng beres benih reng gila. Mun daya dek remah lun-alun rosak se rogi